orang sabema joran kuma hian ni kan trangin kadam kan ngai tama tin chuba batwan sau ni somdi patuma hian chakne ni kan tuma chimna pangpo so kan trangna hleya a pangpo kan tama nakil lo batwan hei tabul thu te ho hi governor ma o te po ane ro ngai karinga ke ro hi chu em ma ti tu lo kan ye chuan ani tan mai ko kan thiar ma la kan rin chuan chimlam biara emna te khan to na ra hian chimbia mi te anu oi thailo lung nei district ka hian mi sa ko chuang covid an positive to nu apo chimbia emna kan nei te chuan sarkara an bala in ma kan thelo hi ma kan ti ro ye thi ma kan ti ya lung nei district chu mi somni par plan mai covid to thoya ba ma nu ta no to tumpo bui tham mo lo thu an so lo chu hi rau po ta pa kan mai thi lo ni september ni somni pa kwa somni pa kha ni ya health minister per district from jama RT-PCR laboratory three ta ke an tu thu so kha a soi ni la la in champhai chuan ZMC atangin RT-PCR call an thu kha la October tha chuwa man thei pe kan tumani khati lai hian lu le guna RT-PCR ban an la thu no chamani amar kathia so balla laboratory building tu room ni so kasari somni pakhat nia amul lai tran ani thadi nu October tha ko aban an la thu no tawmi hemi teima temporary yellow hunting so down to the building ko no ba mi so ka chuan thu lo du in achaya antika nge pe ani do ti po alo shiat lo ni champa hian RT-PCR hi min ma khal hian me theri lungai civil hospital a dialysis ko thalo chu sadhu mai re man thei to lo ani a soyani social media lama soidam ni in mi mo jia soyani nuwa October ni so paria sau ni som di pakwan to tan ni service engineer te chuan nu le ya lo theng chawa statement kan ko sei lai theng ko hian man pe alan yo tu nai lo ka do no lami mizoram MP te padi lok sabha ga rajya sabha ga na mizoram district from te civil hospital ti tam tu no tu jam ba ka se som thu paria ni pe tu thu ko mi alom le a ma se RT-PCR or tu sabtu lok atam hian emna ministry nu le te ka civil hospital an nam chi ya kan se ka chimlam ni te in hana ve nu le civil hospital ti tam tu pe de tu in donor ministry atama fan doctor tu atam hian kan mo ko sang le tu lo te hi tu min ti lo tin sab ve nge tu in chimlam ni te ai un sokha kan nge ani tu tin guna kan mo zo le ren chen khatte chimlam ni ta MRI pakhatna pahina staff laboratory technician le fourth grade dala per te pathumna sick newborn carrying with padina blood pen venthar le kamana ischa khóc quỳ xuống con quỳ sĩ cũng lại khóc quỳ xuống con quỳ em khóc quỳ đồ mình đã sẽ em đi khóc cá cũng thiệt chú sườn và tới là ai đó khóc quỳ xuống cũng sẽ hết social media post anh đi na social media post anh in atu ka ang chuma mai thei la ya bizona ko ki lian ber tu lung lai khóc quỳ xuống có ngày thà anh đi tu tu hiện chỉ mar cần đi lịch thời về bao tan mấy ni đâu kia các cái tan ngày phố áo tàu xe cũng không pin quý ở trên nó sali tu em này là gì cần này nó nghe cần này là lúc này không bao giờ so vô lên bia gì chân pha còn nó có khát mà cần đủ đâu này bỏ lỡ sống bỏ nó mà đã muốn mà
along thầy nào April đi khẩn sáng đi xong đi bạc khẩn đi trong anh đúng là không bị chua mà tiền thức ăn còn rồi chỉ đi tụ thì in này chỉ vài triệu là nâng fresh meat này là qua mà rồi mà nó phát tất ông thủ bộ ở sân hè nhưng mà sau đó bên đi thay in còn rồi hi chia ở đây là ba apa itu pun solid waste management center angai ko trôi thay lâu khi chia sân anh chỗ rồi thì cái mani ngày October ni somni pakat sau ni somni pakat akat amuna kalin kan jual fiari ruling bill di bawah ini soalnya kan dulu tuna yang diri bill by election campaign na eminent party jual ruling bill di kerja development nasab taka untuk buat tikin sendiri dulu di ruling bill vek di thay tiếp thọ nữa cũng sáng đi sau mới MLA Sangkar dulu district bill saja MLA jual thay tất in bill mà anh là dulu không đi xuống bill đi thay chú Allah phải biết cái này mà sẽ tụi nó là đó là jual anh chấp tiền em mà vào cái này tất in mình để chọn ta bill nó tụi nó còn ruling MLA tất cả chỉ cái jual position bill sau bill đi sau kia là Sangkar Anur kalau tay mình làm đúng, ruling biar tu sang MLA di pangin MLA ministry kian, bain sengin, agak dulu district tan orang tin development mindi sakle, tu sen orang tu mindi tu sakemo ministry mindi pun sakto teh, pakatna Mizoram University Southern Coast campus, Padina Engineering College, hai tehi tu na sarkar hoa tanga ro mandar hai para na kalsa itla yan no di milo korek sakuna kan milo bai sakuna mo mala na kalsa maso na lo ram se ani maya emana sarkar bawa lo tin chota ko an jol le ha pathum na district court office di chamtu kumin kundi lama panti minister di ro ile chamtu jo ka sakhatura min tiang hi usah perlu dilakukan building structure turata na yang SEPWD quarter tiap turun ruang mampu amai alating dengan MNF awal sarkar nu athiti kunci tur onti zero hi chimui nainep nami lunai district development hi azwali zuamang SOT tu tehia kun sang sampare tak nilo kun masalah matanga MLA kantor pianga lulu district tala MLA campaign awla vet mani force festival tel lulu ya commission of tinta simlantan lulu district airport siamle tapung border trade lahi di rotinan boxiro tuna kanti minister pe hijon tapung phom kuite ma kalau sinde kuna jual 5-star hotel kalau tengdong di tapung border trade rotinta tu asoi na re ta ko pui sasai ko bypass road par idam kai chuai sarkar masal na to tu tak hi tal dia tak di kan milo di sakle ulang tak aroman to thun ram du lo hi pui ngai pui bo lo na ni kan sia ko pui sasai ko bypass road ko hi kum sang di Papua HPC lu meeting in apas ni in Saudi som pakata po state priority list number 2 adani don rapo DPR ni poi thum thon ni in bypass road ta hian dollar point te bypass so ni min pum sakani Saudi som paria som Papua Congress ka ministry ka bypass road lutan na ta hian LEDP tagin te bypass so anda lutan te reng ani lai le lutan ni ko sa po au reng lai MNF supply ko to lum le Mizoram PWD minister chief minister chuan lum le chuan hasi lama bypass road ka tur an tu le dai ani ko sa le para tran thei na ông sa rừng tổ lại là có là đúng nghĩa là ba cái tiếng mà chụp tấm đi chiều sập lại tích tụ cái bên này đi đi đúng rồi
nam hati jin ba